Azul, وليد كمان ده أنا بغيت مانيت نسيقار أيلا معقليت. الجيتار أكوالداج ستاندار يعني فاش تقول شحال نورمالمون لي كار دو طون. Donc elle est pas compliquée, ça a joué à la rythme, donc c'est une belle chanson à apprendre. Allez, c'est parti, un Chihilonis. Voilà, elle est relativement facile, في الحاجات كان كيتخدم. دونك السيناكيلو ذا دقيقة نسمع باش تخدم. Allez. Donc c'est commencé ساكي كتالي un fil du jump. Allez, encore une fois. Encore une fois. Voilà. Donc, pour faire le rythme تاع تاعي سهل تصير ils se demandent voilà comment améliorer الريشة ولا الريتم. Malheureusement ماشي دعوا لك نقول je sais pas, c'est vraiment c'est une question de pratique. Donc il قد ما تفهم الريتم تاعوش اباري فتتسرح مفتوس قد يجي فريمون فتوس سيكونسيال يسرح. فاتولي مثلا فيها تبع الريتم كينات تسيادة في الريتم دابور en écoutant la chanson après on commence à le faire في الخيوط. ولي ثا on va parler 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est le rythme 4 4. تما فتوس كاين ما يتبوجي إلا قرا تتخمم ما فاكيا ندير لاني ضد انا والخضر الثري كلك سوا الفيلاري وث توجور غادي يخدم هكا كاين. Voilà, tout ça qui est toujours à dire de Magagine.
Voilà, vous l'avez dit, donc c'est une chanson qui n'est pas très compliquée à apprendre. Donc, à vous, aux écouteurs et en même temps la guitare, ça arrête tout.